linasema akili ya mwanafunzi kuongozwa na Mungu. Kama akili ya kijana haiwezi kuongozwa na Mungu, kijana anaweza kupoteza mwelekeo. Warumi sura ya 12 mstari ule wa 2, Biblia inasema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe na kufanywa upya nia zenu. Maanake akili zenu. Akili ndiyo inayomwezesha mtu kufikiria. Akili ndiyo inayomwezesha mtu kujifunza. Akili ndiyo inayomwezesha mtu kukumbuka, kuelewa, kuchambua mambo na kufanya maamuzi na kutatua matatizo mbalimbali. Ni akili. Fanya yote ufanyayo. Soma sana physics, chemistry, biology, masomo mbalimbali kadri unavyopenda, lakini Mungu atawale akili yako. Mungu aongoze akili yako. Huko ndiko kutakapotokea mafanikio ya kweli.